Reka mbashimire cyane mwe mwese mukurikiye Buwi TV, nizere ko mwiriwe neza. Abadukurikira bari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi, mwese reka tubahe ikaze hano. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru menshi n'amakuru abavugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi. Inkuru ngiye kubwira muri aka kanya nabonye ari inkuru iri kuvugisha abantu benshi mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, ni mu Burundi, aho ku munsi w'ejo kuwa gatatu bari kwizihiza imyaka 64 u Burundi bumaze bubonye ubwigenge. Igisirikare cy'igihugu cyamuritse intwaro zitandukanye zirimo imbunda nini, imodoka z'intambara, ibifaru, indege za gisirikare n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bya gisirikare byifashishwa mu ntambara igihugu kiba kiri kurwana n'ikindi cyangwa se inyeshyamba, ndetse n'ibindi bishobora guteza umutekano muke ku gihugu. Igisirikare cy'i Burundi kivuga ko abajyaga bavuga ko nta ntwaro zikomeye kigira, ubu ibintu byahindutse mu buryo bugaragara. Ni amagambo nyine yatangajwe na bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'i Burundi, nyine bavuga yuko ubu ngubu bakomeye cyane ku mande z'umutekano. Ibi birori rero by'umunsi w'ubwigenge mu gihugu cy'u Burundi bikaba byarabereye kuri stade Intwari i Bujumbura, ahabereye akarasisi ka gisirikare n'akabashinzwe umutekano, kanaranzwe no kunyuzwa imbere y'abitabiriye uyu muhango. Intwari zitandukanye ndetse n'abandi bantu nyine bakomeye mu gihugu, bafatwa nk'abantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, bose bari kuri iyo stade bakurikira iyi gahunda yose, aho herekanywe intwaro zitandukanye ndetse n'indege za gisirikare zanyuraga mu kirere, ari nako abarundi benshi bari kuri iyo stade bakomaga amashyi menshi, nyine bagaragaza yuko bishimiye ibyo leta yabo iri kugenda ikora, by'umwihariko mu kugura ibikoresho bya gisirikare byifashishwa mu gucunga umutekano w'igihugu, cyane ko abarundi bavuga yuko bafite abanzi benshi. Muri abo banzi rero bavuga yuko n'u Rwanda ari umwanzi wabo ukomeye cyane. Mu gusobanura izo ntwaro, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza avuze ko zirimo izikoreshwa ku butaka, izifasha mu guhangana n'ibitero byo mu kirere, ndetse n'izindi zifite ubushobozi bwo kurasa amasasu cyangwa ibisasu byinshi mu gihe gito. Avuze ko abasirikare b'u Burundi bahawe amahugurwa yo gukoresha zimwe muri izo ntwaro mu Burusiya ndetse n'ahandi. Amagambo ye yagize ati izi ziri mu kazi hirya no hino, ni imyugariro y'igihugu. Baratuza wasobanuriraga nyine abari muri stade intwaro barimo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, avugaga ko muri izo ntwaro zagaragajwe harimo izishobora guhanura indege na drones, n'izirasa ku mwanzi zikamuhindura ivu mu gihe gito. Yakomeje avuga ko hari indi ntwaro ishobora kurasa amasasu agera kuri 600 mu munota umwe, ku buryo ngo bigora umwanzi kubona aho anyura cyangwa yihisha. General de Brigade Baratuza wo mu Burundi yavuze ko nk'imbunda yitwa BM-21 ifite iminwa 40 irasirwamo icyarimwe kandi ishobora guhindurirwa icyerekezo ku buryo bworoshye. Agaragaza ko ari imwe mu ntwaro zikomeye igisirikare cy'u Burundi fite. Avuze ko igisirikare cy'u Burundi cyiteguye kurinda ubusugire bw'igihugu, anaburira umuntu wese wagishotora ko azahura n'imbaraga zacyo. Amagambo ye uyu mujenerali yagize ati hari abajyaga bavuga ko u Burundi budafite igisirikare gikomeye, ubu ibintu byarahindutse. Uyu general yavuze ko yanasabye abarundi gukomeza kugirira icyizere ingabo zabo. Avuga ko ibikoresho bya gisirikare igihugu gifite byaguzwe hakoreshejwe umutungo ukomoka mu misoro y'abaturage. Abaturage bagiye batandukanye bo mu Burundi bagaragaje cyane kwishimira
izi ntwaro, avuga yuko kuri ubu ngubu nyine bashobora kuryama bagasinzira kubera ko igihugu cyabo gifite intwaro karundura, intwaro karahabutaka nyine zishobora guhangana n'umwanzi uwo ari we wese, by'umwihariko u Rwanda, cyane ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yagiye agaragaza yuko u Rwanda ari umwanzi ukomeye cyane, umwanzi wa mbere muri no minsi w'igihugu cy'u Burundi, aho Ndayishimiye amaze n'imyaka myinshi yarafunze imipaka yahuzaga u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho iyi mipaka yari nyabagendwa mu gihe cya mbere yatumaga abarundi baza mu Rwanda, abanyarwanda bakajya mu Burundi, muri make abaturage bagasurana bagahahirana, amafaranga akinjira ku mpande zombi. Ariko kuri ubu ngubu ibi byose byarahindutse kubera perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba avuga yuko adashobora gufungura imipaka ku mwanzi we w'u Rwanda. Yagiye anashinja u Rwanda mu bihe bitandukanye yuko rwagiye rugaba ibitero mu Burundi, we akavuga yuko nyine ibi byose byagiye bituma adashobora gufungura imipaka iyuhuza n'igihugu cy'u Rwanda. So izi ntwaro rero abarundi bagiye bazishimira mu buryo bukomeye cyane, ariko nanone abantu bari kwibaza batese ahangaha leta y'u Burundi niyakoze ibi ngibi, ndavuga leta ya Evariste Ndayishimiye, ibi byo kwerekana zino ntwaro kugira ngo bakange u Rwanda, bereke u Rwanda yuko bahagaze neza ku bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare, donc ku bijyanye n'uburyo bashobora kwihagararaho mu gihe hari ukuntu byaba bitagenze neza, cyane ko Evariste yajya avuga kenshi yuko hari igihe ashobora kuzagaba ibitero nyine ku mwanzi we ari w'u Rwanda. So abantu bari kugenda babihuza nuko bagaragaje zino ntwaro bashaka mubabarire, bashaka kwereka u Rwanda yuko nyine nabo bahagaze neza ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu ntambara mu kurasa umwanzi uba waguteye mu gihugu cyawe, cyangwa se muba mutari kumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugafata ingamba z'ubwirinzi. Ibi rero nibyo biri gutuma abakurikirana politiki yo mu burasirazuba bagenda basesengura kuri uyu munsi w'ubwigenge w'imyaka 64 Burundi bumaze bwigenze, ari nabwo bahisemo kwerekana zino ntwaro karundura u Burundi bwerekanye ku munsi w'ejo, zanashimishe cyane abaturage b'icyo gihugu. Wowe ibi ngibi urabibona gute niba ukurikirana politiki yo muri Afurika y'Uburasirazuba? Ese ni iyihe mpamvu Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cye bafashe umwanzuro wo kwerekana izi ntwaro ku munsi w'ejo, ku munsi w'ubwigenge? Ese no kugira ngo bereke abanzi babo koko yuko bahagaze neza ku bijyanye n'igisirikare? Mu minsi yashize leta y'u Burundi yagiye yakira intwaro nyinshi mu bihe bigiye bitandukanye, ndakeka barakiriye intwaro inshuro zigera kuri 3 zikurikiranya, zimwe zagiye zituruka mu Burusiya. Byose rero byagiye bishyira abantu mu rujijo. Hase intwaro nk'izi ngizi u Burundi buri kwakira mu bihe bigiye bitandukanye, barashaka kuzikoresha iki muri aka kanya? Tukaba turi no kubona ubu ngubu nyine bazereka abaturage babo. Duhe comment kuri inkuru, uhita unakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe hano, ujye ubasha gukurikira amakuru abagenda avugwa hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Nge nitwa Bu.